Provataro go back. Go back. Go back. Provataro go back. Go back. Go back. Provataro mudabat. 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 MLA Rusindran mudabat. 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 MLA Rusindran mudabat. 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 Tulirang Rohan go back. Go back. Go back. Tulirang Rohan go back. Go back. Go back. Konsep lagi bini tung brakle. Tung brakle. Tung brakle. Diksi tu lalu posan lagi bini tung brakle. Tung brakle. Tung brakle. Diksi tu lalu posan lagi bini tung brakle. Tung brakle. Tung brakle. Posan di posan borjon kerok. Borjon kerok. Borjon kerok. Posan di posan borjon kerok. Borjon kerok. Borjon kerok. Diksi tu lalu kat posan di posan borjon kerok. Borjon kerok. Borjon kerok. Amar dabi puruan kerok. Puruan kerok. Puruan kerok. Amar dabi puruan kerok. Puruan kerok. Puruan kerok. Amar dabi mani boy lagi bo. Mani boy lagi bo. Mani boy lagi bo. Sik Sidul left, long left. Sik Sidul arong panjat ke bini tung brakle. Tung brakle, tung brakle. Sik Sidul arong panjat ke bini tung brakle. Tung brakle, tung brakle. Sik Sidul arong panjat ke bini tung brakle. Tung brakle, tung brakle. Sik Sidul arong panjat ke bini tung brakle. Tung brakle, tung brakle. Sik Sidul arong panjat ke bini tung brakle. Tung brakle, tung brakle. Sik Sidul Riyad Panchayat Nirbachan borjon kerok. Borjon kerok, borjon kerok. Sik Sidul Riyad Panchayat election borjon kerok. Borjon kerok, borjon kerok. Sik Sidul Riyad Panchayat election borjon kerok. Sik Sidul arong panjat ke bini tung brakle. Sik Sidul arong panjat ke bini tung brakle. Tung brakle. Sik Sidul long left. Long left, long left. Kardiang long left. Long left, long left. Kardiang long left. BJP go back. Kardiang long left. BJP go back. Assam Sarkar hai hai. Assam Sarkar hai hai. Assam Sarkar hai hai. Himanta Biswa होशियार. होशियार, होशियार. Himanta Biswa Sarma होशियार. होशियार, होशियार. Sik Sidul Karbi Anglong Autonomous Council ek nong Duramla constituency dak Duramla henlo lapen nili tum dak pini tengkaralang sulong CM Tulirang Rohan lapen MLA Rupsing Teron lapen local EM Provaton Dotoro ami phike kai nang ko kelalo athema non penop diglo non la second phase Panchayat election 6 Sidul alo nang abi ko puthak sinli tum pini chesong nang koklo lapen alang le tum ami phi bisame alang tum ba thom ami phi bisame nil tum ke punang koklo lasi athema nil tum ladake with documents athema 1975 Assam Gazette notification da pakra yelo lake Assam Gazette notification record lo alo lo lasi Assam Gazette notification Assam Gazette mane raspatra lo Assam Gazette mane lake si legal documents lo official documents lo ele tuma phan la an ele tuma phan arong ele tuma phan ang packet nang PR fisame ele tum 6 Sidul alo alang tum arong nang parlo lapen 6 Sidul alo Panchayat nang bi lake comment tune fisame nil tum karbilo chali asong lapen dak nil tum doramla ahwar arat ke nil tum comment tune sebe chekroin thekhe lapen labang so puthake nil tum chunchetik lapen Karbi Anglong Autonomous Council tum anu kang thong chekronget anu kang thong chekronget ame kabe chekronget ele to malongri hawar apat sirai kom dekhe ele to malongri hawar apat nona par lo ponji wolang tu kabori lake ele tum ningduk meme ele tum Karbi Anglong ala to phan election pahai lo ele tum MLA council election MLA election MP election pahai adlo sidame biniani labang sop Panchayat election ele tum 6 Sidul alo nangabi lapen election campaign arong aparo panabangke ele tum command ne basame ele tum mage alang tum labangso lahai alang tum arjumi me alang tum chedon kachedon tong do ke do jale mathame me lasi tipudang kebukang tum mangalalo lasi 6 Sidul alo ke 6 Sidul Autonomous Council alo ke Panchayat election ke nang biu nei lasi labah alang tum kupi bosi insam dem lo alang tum tong labangso long lip phelange chejore lo ma puta arjumi me lo ngalangso বজাৰত আমি MLA Rupsing Teron ডাঙৰীয়া আৰু প্ৰভাচন্দ্ৰ তাৰো EM লোকেল EM আৰু কাৰ্বি আংলং মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য তথা CM তুলিৰাম ৰঙাং প্ৰত্যেকতে আমি দাগ কৰিবলগীয়া হৈছে কাৰণটো হ'ল কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিল 6 Sidul অটোনমাছ কাউন্সিল গতিকে 6 Sidul এলেকাত কোনো পধ্যে কোনো কাৰণতে মানে পঞ্চায়ত ইলেকশ্যন মানে ইয়াত পাতিব নোৱাৰে আৰু পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন ইয়াতে প্ৰচাৰ চলাব নোৱাৰে গতিকে আমি সীমান্ত এলেকাত আমাৰ নগাঁও জিলা আৰু পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলা সীমান্ত থকা আৰু হুজাই জিলা আৰু পশ্চিম কাৰ্বি আংলং সীমান্তত এলেকাত থকা কিবা নন ট্ৰাইবেল মানুহবিলাকক
ক'ব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে ইমান বছৰৰ পৰা ইয়াত থাকিছে আপোনালোকে ভোটাধিকাৰ পাইছে আপোনালোকে যিকোনো চৰকাৰৰ পৰা সাহায্য পাব লাগে চৰকাৰৰ পৰা সহায় পাব লাগে চব পাইছে আপোনালোকে ঘৰ পাইছে আপোনালোকে বিভিন্ন ৰেচন পাইছে আৰু বিভিন্ন মানে সা সুবিধা ৰাস্তা পদূলি আমাৰ কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ পৰা আপোনালোকে কি বনায় চাকৰি পৰ্যন্ত পাইছে এই মই নাম উল্লেখ কৰিব নোখোজো কিন্তু এই এলেকাটো আমাৰ কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল তৰফৰ পৰা চাকৰি দিয়া কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলত চাকৰি পোৱা মানুহ কেইজনো আছে কিন্তু আমি দুখিত আপোনালোকে বুজক আমি কিন্তু ইয়াত কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলে হওক কাউন্সিল ইলেকশ্যনে হওক MLA ইলেকশ্যনে হওক আৰু MP ইলেকশ্যনে হওক গতিকে আমি সৌ ৰাজ্যখনক আমি কেম্পেইন কৰিব নাযাওঁ সৌ হিমাৰে বা বৈঠালাংশ এইফালে নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট হোজাই ডিষ্ট্ৰিক্ট ফালে আমি কেম্পেইন কৰিব নাযাওঁ কিন্তু আমাৰ মাটিত আমাৰ ভূমিত আপোনালোকে যিটো দুমুখীয়া যিটো চৰিত্ৰ দুমুখীয়া যিটো স্বভাৱ এইটো এৰাই পেলাওক কিন্তু অনাগত দিনত আপোনালোকে কিন্তু ভয়ংকৰ যিটো পৰিণাম আপোনালোকে ভুগিবলগীয়া হ'ব পাৰে Pini dak niritum ek nong Duaramla constituency ke parlo dak tengerlang so ahitialong ilitum kachutoidun EM akai probat chondo taro lapen MLA Rupsing Teron lapen CEM akai Dr. Tulram Ronghang alang itum banget thom aphan niritum dak tengerlang so ahitiang bong ami phi kai ponangkok lo kopia thisi ami phi ke kai ponangkok athe bulotang ke lake isining duk mimi alam ke lahen lo dak 6 schedule arwai kangar lo panchayat election nang biko lahen lo ning duk mimi alam ke lapen ili tumphan kanahok bik alam thege lahen lo 6 schedule arlo ke constitution along ta ning tok anglo pardak vaidak tok anglo 6 schedule arlo ke panchayat ke lake biune applicable kali mane dak ke biune panchayat election ke 6 schedule area arlo ke pulotange non dak ke Karbi Anglong district arlo 6 schedule council arlo se panchayat election plan district plan se dak nang campaign lo da election ang bikok lo la pena dak a candidate ta endun bahini candidate ta dak itung Karbi Anglong mani phanta pek mondelo la pen isi kanok the dung elalo la dak panchayat ke parlo mane kopilo la ke Assam angkang nang parlo delo ke Nogang district se dake Karbi Anglong abordar ke lake nang kaprak lo nang serai tider lo la helo CM Tulram Ronghang la pen tim Karbi Anglong tum longle inci si pipe bukan engje ke lake la non ke lake panchayat election nang biko ke lake along le phelang apil these bacherai dera tem lake athema lake democratic country dake votaram se dake kibidu lo botang ke lake ami thang along richeplang lepo la pen non ni tum demand ke lalo non second phase election panchayat election dak Duaramla luke jara bidi ben dame CM Tulram Ronghang lapen MLA Rupsing Teron lapen local EM Prabhat Chandra Taro tum Duaramla lo mate la 6 schedule area lo ke panchayat election khangdun dek nangi la non ni fight roxier ni la sojik lo non penap diglo la ni fight roxier ni panchayat election ke lake 6 schedule area abai kangar lo an ke lake khang thip dengan pojong se khang thipun pulo tang ke ni tum thedung ka che song man ke ni tum deng pontunak kokpo Duaramla lo dak ke parlo puling panchayat election nang kibi puling amen ka rahan lo number 1 ni napu ko amguri oguri la puling hini lo la pen ke dalimbari left right lo la pen ke bhoksong ps ang kangar lo dun chet lo la pen ke piporgang puling ang kang na dun lo la pen ke dak jarthang langsu mote jarthang nala ps lo la pen dak tumprop la pen ke lapu kratu krakbo duluni maisam la pen ihin abi la pen ke rongagora lom la pen ke dak edenbari la helo Duaramla constituency ke parlo mate 6 schedule area polling arlo panchayat election ke parlo ke la hayu amen helo polling amen ke